Sakawai ni gijing ki kabala sakhi hakani nong ba shalong hakani kata yo kadi kabala penlong sadaki nong tre jongka 108 GVK EMRI shalong kibala mi pat ba ban pen pau gijing dawa ke jongki yakni gijing ki la penlong ha ka khatnyu terek menta ubnai no pra arajar arpo Hagani kesngi kini ginong tre ki bahapok ksatri jangka Meghalaya Emergency Management Research Institute Workers Union klemi patba berelom Hamadan Malki Shillong ban penlong ya kejing ki halor kejing kuman ke sarkar bat ki bor peniat jangka GVK EMRI halor ki pratli ki mat jengdawa namar watlah kejing ki kebal pelong menshwa lakula reki ban penurlong ya kejing dawa ndrai hadu menta om shemla penurlong satya ya kini kejing dawa jengki Kumta ban penbor ke sarkar bagan tuklar kene kakam bat ban penbor yagi bor peniat jong ke GVK EMRI ban penurlong yagi ni kejing dawa kila penlong da kene kejing ki kene ka kenhuan kala penpauru kejing so benyau namar banakaliang menteri sarkar bakmi ikatanat kakot kakya uba ALHEC wala ulakular menshwa ban ra kene kamat ha kejing elang jong ka kenhuan menteri ban ekran nelor kejing dawa jugi ni nong tre ban chimtino da ke sarkar ban peniat ya ka 108 emergency service Neri mentala bun benai, nak liang uba ALHEC shemla pendep ikini kejing kular. Wala kila don bon kejing elang jangka kunhun menteri, hakini ki benai ki belalet. Kumta kumbakalong hi menta kejing dawa, kabah kamat jangka ni ka kunhun, nak sarkar kalong baka sarkar kan sange no kejing ai kontrak syaka GVK EMRI. Bat kam tam long yai health minister badan brom jongi. Namar hakini ki senam peladep kejing ki jongi kalong bejur. Dia tat hadu ba kapoi uput bang sesimi kini senjam bangin late being Sheffield ban train nam tagi pajba nomor ba hakalas meeting bat ke government kabala chair dari minister badan brom jungi ba ALHEC bala don jing kolar tu kalong ba ya kini jing dawa ke jungi ban persenge no ban prioritize kini ke service syagini ki company khamtam e company bana barjala te ila kolar ni yang ba inamla arban solve ya kini ke issue long hakipor ke khendiat ndrai kadon kami I ba inra spo cabinet meeting te baros katu ngilai I long kopor kala alek te katno telishu ki cabinet meeting ke sarkar kala syong ndrai long habide pat ba ALHEC long ipat GEC ro ba inra ke kamat apo cabinet meeting te kini kalong ka wei ke ba ngi so berniaw ya nomor ba ngitep ba kunus nomor sawan kini ka kontrak habide ba ni company na po Hyderabad kan kotno te ka sarkar pat kampat idon solution kumno bakan le khamtam e jing dawa jongi kinong troi bat kumju ru jong ki pat bai nok song snong borok hapo on state jongi ban snano ikata ka policy bakan sim penyat hi no da ka sarkar lani bakan le no da ka wei kata ka jingkwa ka jongi mar balai ba ya kani ka service ban contract ban ai contract bat khamtam ban hab ban dalai wat ya company na du na Hyderabad nang tie te superkat ma philong ka kam ka de kam yap kam em te gya kani company ke head office jongka kan de shiru shati Hyderabad te kan don ayu ka jingkat jimba khri jongka ban pe ya ka yap ke em lande ban solve ya ka ki issue ki bami mala ka puar mo pilai I long teng teng gi kali kisnio tengi complain te gidan la ka jongka target kim shemla bu hakmat ban repair gi kli mardor then rei kile pada kata ke jingkwa ke jongki company vitep company hi kanom tray long claim ke profit tekni ke long ka jingsung peniau ke jongi bat ngi paru ke message sha ke government bat kam tame sha health minister ba kai kani ka jingtemu ke jongki ngi kwa bentep ba tat adu mentaru ngi pat GE ya kata ka decision bakan sim ban panbhai kani ka service katkum ke jingkwa jongi kinong tray bat kumjur kinong kipat nang sosong na po ka state